Bingweldi yew mektebdi sebay wendekarûn yew projeya mühim diya dest pê kir ji wendekarûna ana mekteb çarçıwayê projede sebay wendekarûnê muhtaçon kincî dayê arî û inin re kerdivila. Xêrwazî Erşawenê talebê mekteb û tîkenê û kenê hetre. Astayişê Bingol ra mekteba Cevdet Yılmaz re yênekirûn. Talebên ana mekteb sebay talebeyên muhtaçon yew kampanya da dest pê kirdiş. Talebeyî çerçeveyena kampanya dizî kincon done arê kenê pak, tamîrkenê û tîkenê. Kampanya talebeyên xêrwazan ra destek û pîvdî. Em welatiyên mahneyên Xwedê sebay talebeyên kincon done arê û Erşawenê mekteb. Em ser semet seviyorum, semet talebun kinco değeri. İnin ser veli mara işte dayı bayı talebun mar cilon art mas inin ke piser ambalaj paket mavraj ma ben devon ma ben mektebon ma uca kemvla kom paştasa homa hemen razı bu ma hemen teşekkür ki. Talebeyên mekteba Cevdet Yılmazê vercona kincon mekteb de kenê hetre di masê benê mektebonê diwan û donê talebeyên muhtaçûn. Biz bizden küçük yaştaki çocuklar için İyilik Çarşısı adında bir proje yaptık.